Yo fatalo fatu ile suafa malu malo Yesu Keriso malo le soifunuia malo fo ilangi ma le sine fa popongo le tato por kalame o le moli o le ava ne fiafi le fa penaio na bo malia to le malama ya ngai mai fo iponsa ia le lofa mlanga leo le tua ilan te inga malana so sani na wafa penao na fai umai le ne yaso. Ya, fatalo fatu tato po kalame le fiafi suafa malo Yesu i so se tasi o lo va penao na silsila mai moa mai fo i lungo le tato po kalame ma multa ia le tato po kalame i leva yaso ma leva yaso i ia le tua malo le fa malosi malo fo i long sai i tiute ma faivo le va yaso ia mai se fo i o le fai wina mai o le yaso fo ia ilu inga i le tua i lana whamalunga ia mai se o le whamalusi au alo na ngang po ia au tātou whenga iai ma lo tātou vala wina. Ia, bele ia wanoe whatalo whatuai lana ouna ia Pastor Mike. Ia malpulenga le Global Kingdom TV channel ia ma le tautua matavela i le aso ma le aso. Ia walawa le upo le tua ina ia whapenao na taulongolongo ma tawalanga le upumoni.
ia mfapenao na maua vanoa avea ile upole atua mfamianga iso se tasi na te whalongo mawhai le upole atua matalia ia maua ai manuia ma whaotanga le atua ma leola manu malo sa ulie lo tato mteisili ia vea fole ni vanoa fatalo fato ia wauna le atua olo o tau whaialanga le upumoni le atua I fata whaitaulanga fia I Samoa ia ele ngata foi ia tunue e mamao I ia le lii talo fatu tino keriso le upoia kale sia le atua ia fatalo faitama matua ia tina matua te pulang talavou se o lava I se au pito iti o lo tatu tunu o Samoa pele loto ia ia le lii o le taile atua ia ona o lautatalo ia ma le CTI foi o lo ni tangata whatawaa wa utolitono o nai te talo le wale ono tatu to whelua I kua manua le o kua mana ia nga le atu le tua whapena foi ona whamuia le upole tua I lo finangalo o auna I le tua o tatu wholau I le savalinga le ola manu malo ma le taununga manuia o saunia lo tatu alii ia la whaia se talo tatu anga I foi la ele tono le fionga le atua au mai se whaamalo si au ia o se whaamanatu ma se taulongolongo le nea fiafi ala le upo le atua ifo matalo tama whaapenao na whaafoi atu le viinga whaafoi atu le whaamanu ma le whaatai la ufio sauni mo le Port-Kalame le nei po talo a matamea la ufio whaau ufo le mea whainga luenga pena foi ona whau ul whalongolongo so se tasi o lo whapenao na maua maile o nanga I le nei po talo I le ngai o mai ma le ngai o yato lo wanganga po ia whawhiloa I foi se mana onga I le nei fiafi o te nei loa o sila fie la ufio waolo nga lue o I mea umalava talo whapenao na ngausia le amol polonga whapula whasaoloto fa ato toa ma fa penao na utu pupuina loto mfinangalo ya le upo le tua I le nei po talo fa penao na le foi I le unanga Global Kingdom TV channel ya manisho I le ato lo fa paanga I lungo o penga tawailangi ma la ata o lo fa penao na au na I le upo le tua mol manuia lo tele o tangata swafa pele o Yesu. Amen. Amen. Mamene. Hallelujah. Vi ia le tua. Ole autua fa penaona fa autuina ia le fa soa I le nefiafi. Fai mai se tulanga o se fesili. What comes after suffering? Ole alme muli mai tua o le pupuanga o a mea muli mai o iei se le lei tua tua pupuanga o iei fo ise tu le lei tua tua pupuanga wae ele asa se tangata I le savalinga ma le olanga le nei mai me ta ua o pupuanga ma whaingatau wha fitauli wha mafa iei wha soa I le nea fiafi awa o mea ia tele na wha penao na le maua I le stangata so na wha moe o mea ia wha penao na le mautonu I le stangata me o pupuanga me o whaingata me o wha vitauli aise a leanga I tinga e tinga me o pupuanga e le ngata ai lantou e ui pupuanga o le tino nei le vai fafo e lantou te whaia le sasa ma le tā ma le upulafo e o ai to tonu ngā le mua le loto o le tangata ia le ti ngā ma le mawhatia o le mele o le pupua ngā mawhainga tāmpa vita auli o le nā tia o te au mai ala whawatita inga ia le vai tau le nei o lo whapenao na ui ai ia tangata I to tonu o Iran I le nā tia I so te staffa o le nei lalo langa
ia le fasiotia ma le sauaina ma le faapolongaina ma le faaseseina ma le tangata valeina o tangata nuu lava o Iran ia e maise i latou e le ngata i a latou telitonunga o lo iai Mosalemi i le atua o lo latou telitonu ai. Ia o tangata fo i Kerisiano, maisi fo i telitonunga o lo i tutonu o Iran, a o tangata nuu o le malo o lo whapena o na whaasangata watu msol te te ma te talo ina ia suia le whainga malo lo tula ia to e fo i le ai ngā tupu e whaawawina ia le nofo inga ma le pule ina o tutonu o le malo Iran. Ono le pule sawai, teimil nei wa le nā tia ma ia i tātou. Tele le toto masaa o tangata o ele na o le teimil nei fia tausanga mai le fase fulu mon tupu tausanga talu o na tu ma le whainga malola ia i le teimil nei. Le te ita ia le tangata ingo ia Khamenei. Ua matua tele le toto masaa o tangata nuu lava o Iran mai le teita inga o teitai mai le whainga malo lava le ataluon tulai mai. E le whaingo fie a o le malo fo i o lo whapena o na tala noa tele ai tuspa ia e ma mafal tala noa le tuspa ia a iaise malo ma se tunuu e ma mafail tala noa le tuspa ia mai o lo iai fe au whavalo anga le tuspa ia o le malo leo Persia, Iran ni le whaingoina i le teimile nei. Ai, o le tulanga na o lo ia tono le malo i le teimile nei le mautonu, ia ma le whememe hae o tangata. Ia i la toula e nei loa le atua soifua le atua Abramo, Isaako ma Iakopo. Whaingatate le mo i la toua ona o le naltasi ale ala. Mo ta pena ile tua e sao fanga tua ili tangata ile manuia le file mu moni le sao lo tonga moni le ola manu malo e moni ma le taunu unga manuia e se fa moe moe ola wana o Yesu Keriso le alo pele to tas ele iloa la il to tele ya nisi ya i la tofo yolo sa ili e fa pena ona fa o sala ma fa o le leoti ma le sawaina i tangata ua peo se vaisu ia i lantou a wao se tautua fo i lo lantou atua e peo no lantou alanga i lantou ma o lantou teletonu ai foi a o le taua le ia i tātou ina o tau whalatalata mai fo i a tātou whalatalata mai i tātou i le sāwalinga le tātou te iai fo i Samonei a mau tātou tangata nuu fo i olo lalampapa au i tunu i whafu. Olo o ui puapua ngā mawhaingata leanga o le o tusi o le a filfilia e whao ngā ina mo le whaasoil nei polo o whapena ona fito tonu lava i teimi o whaingata, teimi o sauanga, teimi o le tusi lima, teimi o le tau mia ina o le tangata ma le amana ia ina o le tangata e le ngata i le tupau tamaitai po o tangata fo e le ilonga la lato tula i mai e le iaini ana vaa po ni tulanga tofi mani suafa mawalulunga o lo whapena ona ia i lato ona vele ma vanoa e tau mia i lato ma sawaina i lato ma upuia ina i latou ma tūlei e se ai latou ma le amana ia ina i latou ma sawaina i fo i tangata whapea. O le vaitau o le unuai e kalesia ma le sawai o le kalesia i nā vaitau i le tau mawhai e tele o le ti Apollo e vao ia le ngā ruenga le atua ma le petia le ngā ruenga le ngā ngapuia. O lo whaia i o langa o tangata, ai whautai le atua. Na vea ma vanoa e whapena ona tupu tele ai le ngā ruenga. Puapua ngā ai tupu mai ai mea sili ma mea lelei, ma mea o ngā, ma mea e whapena ona whatau o elfina ngalo. I le soifua ma le ola o tangata, o te au mai ala Yesu. E whai matai mua i le whiau i le fiafili nei a wao i al tutonu ngā le mua le whiau.
o ia fo'i o le taiala o le fe'au ma so se aʻoaʻoga o tono le tusi paia o lo whapena ono tātou taulimaina. Whai mai le tusi o e peru lona mata upo e 5. Ao lona whai upo e 4. Though being a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. Whai mai le whai upo e 5. And being perfected, he became the author of eternal salvation to all those who obey him. Mai e ui o i o le alo. Ai na ia whapena lava ona wha o i le mea tau le ustai. O se mea tau alonga winga tau mai e tātou. O le mea lea o le ustai o le mea e te whiriwhiri e te tau ona e whaia pe le whaia. Ai o le ao ina yo oe ile ustai i le totonu ngā le mua pupuanga. O le e maua isa o ngā le lei. O se mea e le whaia e le stangata mo oe. E whai lava e oe lava ia. Mo le benefitio oe, mo le leo oe, mo le manuia oe, ma le talia le lea ai o manuia ma le mawhaamianga wa tāpena e le atua mo le tangata e sauni. E whai le upo le atua ao nā lelo whai tawal whai upo e walu le iwa le whasamo. E whai mai le whionga le atua. E ui lava o ia o le aloa o mea sa tinga ai o ia na o ina ai o ia usi ustai. Na sila fia le le li. O ia o le alo, o ia e la ua tasia whaatasi maltama, ma le nganga pa ia, o ia o le atua. Ao le ua whapena ona whai mai tu stala e peu. Na whapena ona i loa ia ia, le ti ngā, o mea i o pupuanga, e na fili e whapena ona ui ai, ina ia hao o ina ai o ia. Ina ia hao o ina ai o ia. O le puapuanga e le Isaili ai. O le puapuanga na whapena o na whatanga e le atua le tamae e ui ai le alo. Pe meilo le whai upo iwa. Ua whaato to ina foi o ia. O na avea ai le o ia matupunga. O le whapongai. O le ola e whavavau. Ia i lato uma o e usi tai ia te ia. Ia i lato uma o e usiusta ia te ia, oi o ia, Yesu, oi lato, tangata e filifili e sava vali ala o Yesu, tangata e filifili e talia Yesu o le a faima ta imuanga, o lona fatu tua, o lana sava linga, o lona olanga, o lana mio, o le a whapena ona, maua e ia whamanianga o lo ta ua i, o la e whavang. Au lele whapena ona ta ua ina i le amatanga o le whai upo iwa. O lo iei le vaenga ta ua na e whanau mai le teimi e whapena ona e whiriwhiri ai. E te ui totono o puapua ngāpe a o mai. E le whisilingia le o mai, e o mai. A o le whisilingia le i mo le tangata po ua malama i le toi ngā savali e ui e totono o puapua ngāmva inta. Lenga e tele puapua e le whapena ona whiriwhiri le tangata e saulunga ia te ia. A ia isi e lātou te whiriwhiri au mai lunga ia i lātou. Teipeo i lātou e telitonu i e tuese. O i lātou e telitonu i a ala. O i lātou i e saili whawhita au, i e saili puapua ua malia e whapena ona whataunu le oti pe oti e tua i lava. Oti mo le viinga o ala. Ma le taui o lo whapena ona tālia mai. Ai ala i lātou i la lātou tautua. Ma le lātou nanga o lo whaile lo langil nei. Ai o tātou matala. Leanga o le taula inga o le lātou a mi o le whaile temil nei. Mua i a tineia tangata Israel Jews. Lona lua tangata Kerisiano o le Kalesia le tua. Lele
whaatai e fo i na wa esto fai te tai o tatu malo i na wa whapenaona toe ilo ma toe te wina ia nisio vaenga o lo whatanga i tāpua inga ese whapenaona nga i maitono o tatu tunu fai mawhawa onga ia i tātou me o lo tutupu i o tātou malo tua o i tangata o lo tangata valeina i lungo le ala. E au noa ma se mea se fai. Ai o le tāua lea, leanga o lo function ma i te tai o le malo, i le pule whal malo. Fai maila le upo le tua i a tātou ia e tātou te ola i totonu malalo pulenga whal malo. Tātou te amana ia le pule whal malo. Leanga o le pule tō mai le tua. Ma o tātou whapenala ia leo tatalo mo i lantou o le tali leo o talo sanga le upaia. O le tali leo talo sanga tangata whatua tua i le tua o Abramo, Isako ma Iakopo. Ua ngā ioi le tua i le taitai o le malo ma i lantou i tutono le whainga malo lo tula i le teimil nei. Whai ana i te unga ia wale manuia o Samoa. Leanga o lea fai mai le upo le atua iai se malo e whaamuia ma whaamanuia i le nuo Israel. Ma amana ia le nuo le atua o le nuo le nama le atu nuo le nama tangatana o le a whaamanuia iai le atua. Longo winga o whaamungianga whaupopo na mo Samoa. Whaafitai e le loto i le atua, leanga o lo e iai tonu ma o iai ma o wola i le taimile nei o le ngā tupulanga nei. O lo tātou va ai le reality o mea o lo talo noa ma iai valo anga o le tuspaia. Iai la nisi o tangata o so tātou tunu e whaalea o ngā ina ia le tūlea. O te loa leanga i le o mana malama, i la tau leanga i le o su e le lei le tuspaia wa au mai le atua. I tangata o Israelu loa ia i tātou tangata o le Kalesia, tupunga mai tangata no ese. Ina ia o tātou i loa ele ina tia le tala noa mai o tuspa ia i mea ia. Ai, tāua tele ia i tātou, ono o tātou whasoa ma o tātou tala noa fo i mea. E tātou te malama i mai tuspa ia. Mai, o le whaotaile i le atua. Ona leo se manatu po se loto stangata le fai ele melea o mea o lo tusia i le fionga le atua ma o ma polo i ele atua e ao no tato usta ia mo mua ia Israelu lona lua lo i le Kalesia leo wa fa pena ona tofusia i manuia e fa pongai mai totono Israelu mai o tato i loa foi o le Yesu le ta ua le whenga inga fou o le Israelu le Yesu le he's a Jew. O ia tono le whaola mo Israelu. To e whaola i fo i Samoa ma so stangata nu ese. Lea la e tātou te anga vaa umai manuia, ma folfolanga, ma lei o le whenga inga fou. Ma le whamoe moe ola wa tāpena e lea tua lava lea. Na mo moli mai tangata o Israelu e ui le whale tono o is tangata o Israelu. Ai. Sa preserve le atua tangata whamaoni, a remnant, o ila tau na dedicated le atua, o ila tau na submitted te inga le atua, o ila tau na matatau le atua, o ila tau na o la tau saune talia le mea lofa fo i fua le atua, o le la taua i tatou, no tatou o mai i le tāua o le whaau mo tātou nei po. O lo iai foi le si whaonga. E mai le atua leo Israelu o whai maulu o le Kalesia. Le foi le whapenao na o mai le aonga mo tātou. I teimi e tātou te ui e puapuanga o te leo tala noa lai tangata e filifili e saili puapuanga ina ia teia e puapuanga. Al tangata e whatanga i le atua e ui puapuanga mo le suafa o Keriso. Ma le tala le lei o le atua, ma le whaoratanga i Yesu Keriso, mo so stangata o saune te talalo na loto ia te ia. Le anga vai mai upo Paulo ia Timoteo, ai se tangata e fia ola i le ami o tua. Everyone who wants to live a godly life will be persecuted. Ele vai longa fsili la, longa winga i mautinoa. Ai o mai.
o le tāu o le sili. Pe o feta ula e lau wa ai teimi o puapua ngā leanga le tō tele. E la tō te defininga le atua i le teimi o puapua ngā. Aisea, leanga e fua le la tō definition i le atua e ala i puapua ngā. Le ai, e te le tango e toe reverse le vainga na. E fua nga i le atua lau vai. E au maile le atua le whapupulanga o le mafuanga. Ma le winga o le puapua ngā e a laio na ui e le tangata o le atua. Leanga o le tangata e sa ili le puapua ngā ma me polonga i fafo. Ma le suafa o ke liso. Ma le malo le atua e le iso na o ngā e le iso ntaua e le fusfoi tau e umane o mulmuli ai mai mua pe te runi tau pe lima. Au le lai tātou te ilva e ngā lea. Se i tātou tātā i le mō le ala le anga o lo au mai e le upo le atua le tai muanga. Longo winga o le whate tainga. The example. And the example that is set by the scripture is the person of Jesus Christ, the only begotten of the Father. Le foi la yon to fai mai tu stala e perum ta upwalna le tu se e perum ta upelua o lon foi upo iva malon foi upo sfulu. Fai mai le fionga le atua, but we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for all. Longo winga ele ifa penao na filifili, ele ifa penao na finangalo le atua i le vaenga le a mo le maliu o keriso. Ae na filifili lava keriso ina ia maliu leanga o leo wa whapenao na wha le tonu le tangata ila na filifilinga e la vea i mai le atua. Vai mai le o spulu. For it became him, for whom are all things and by whom are all things, in bringing many sons into glory, to perfect the captain of their salvation through sufferings. Hallelujah. O le foi la au mai le fionga le atua. E iaisi sulio le atua. Whanau le atua. O atalia le atua. Ina ia au mai fo ile mamalu lava leo wa tapena le atua. Mana ia le au mai ngai le fo il Samoa. Ile fo upu le iwa mal sfuve mai le fionga le atua. Aua tātou i loa o Yesu o le na whaamaualaloina te isi angelu. Lea ngai mawalunga a Yesu o le lau whaamaualaloina ina ua liuti tangata le upu. Ua whaapaleina i le mamalu maleviinga. Ona o le ti ngā o le oti. Ina ia o ia te ia le oti ona o tangata uma i le lofa tuno le atua. Aua o le na whaime o malava mona. Sana faya foi me uma lava ia na tatau ya te ia i lona te ina o atali e to tele ile manuia o na faato to ina itinga le taimua o lota to fautanga. Hallelujah. O lo fa penaona ta ua le fionga le tua ia le mamalu lea ina ua fa penaona to e usia. O le vaenga lona lua o lo whapenaona ta ua mai ai ele whenga inga fau. Le toe au sia i ele atua liutino tangata lona mamalu. Le anga sa iai oi ele mamalu. Ele teimea ele liutino tangata mai. A o lea la ina ua liutino tangata masau maui whaingata. Ma puapua ngā. Ma whawhita auli. Ile lalolangi le nei au iai tino. Ona toe au sia ile e ia mamalu le a taua la mele ua le fai mai le upo le atua na o ia te taua na au sia ina le mamalu. Ai fai mai, ua iai fo ia tali i wa finangalo le atua e momoli ina ia whapenao na taunuku i le mamalu lava lea na au sia e ia. E ala i le maliu, ma le toe tu manu malo, ma i tunga mau, ma toe fo ia tu i lor tama i le langi. Ma fio i le tu tau matau. Lea lae o mai teimil nei. O le mele o lo fai e ke riso i le o langa o le tangata e whapenao na filifili e fai o ia. Ma li ima faola i lo na o langa. O lea,
ina ia momoli o ia ina ia whapenao na taunu ile mamalu leo le atua. E na te mawai whaotanga le atua. Na te mawai whamanga longa mai le atua. Na te mawai whamawhanwhananga mai le atua. Na te mawai whaloto tele mai le atua. Na te mawai le malosi e ola manu malo ai yaso taitasi mai le atua. Hallelujah. Lea le taua ia i tātou. O le whateita inga wa whatulanga mai e Keriso mo sos tangata. Longo winga e tau mai ai. E te tau ono o tatu o mai lalo le tai muanga leolo tai tai e Keriso. Ma le whamadmalunga Keriso. Ina ia whapena ona maua i e ta ua se taununga le lei pe ao ta ui pua ngao le olanga le nei mawhita o le sāwalinga. Ele nā tia le ui e o tangata o tio tātua tunu. E ui e le bebesi tele pe o malola i whafo. Ae, whai asi tele o nei whawhita uli fo i e pe ngingi i vo. Ele le matau le iloa i tele o taimi, matau le la longa e tangata. Alae, o mia mo ia i a tangata i lo lato, loto i whale. Ao lae whape naona i loa le mea te tau na whai. Leo lo ta ua e le upo le atua e aono o tātou ave i ei whata ua. Lea lai o le ta ua o le vaenga leo ua whai i e su ma whate i teinga. Longo winga o ia te tau ona o tātou whaoa o iai. O ia le te tau ona taula e le tāwa ai. Ai mo i la tau e le i whaia se whiliwhilinga. E talia i e su e whai mali im whaola. O le vala au lia le leilea mai le tusio e Peru. O lo sa ili le tua mo atalii. Ina ia momoli anga i mamalu le malwhaotanga lea le atua. Ua saunia e le atua e ala i le persona o Keriso. E na ono e whatua e anga vaaia. Pe a whapena ona whaamawalalo lo roto. Talia o ia, mai salamo, mai la wanga sala. Mai la fai o wala, mai talia le ami o tonu le atua. Mai talia le tongiola, mai whaamalini ina o lona toto. Leanga na whaamalini ina mo tangata umalava. Ai pangalea, e leo mamata ngata umalava. I le toto lea, leanga o lo whata umamao mai Keriso. E leo whaamania ina umatangata o lo ui le pua ngai le taimile nei. Po fea lava le malo, fea lava le atunu, fea lava le ainga, ma fua mai esea. Leanga e la tau te leo whaala talata i le novali o le atua. Ua whapenao na sauni o ia. E talia so stangata e whapenao na aluatu i le whaatu atua ma telitonu o lo soifua o ia vai mai. E na te sauni e tau il tangata na. Aleluia. Lope sel me na te saili we le mawai se mapusanga I lo pupuanga. O le si le polonga I ona pupuanga I te mil nei le lopongi mai. Le si le polonga I ona pupuanga ma whaingata I te mil nei le lopo loto le whamangalo. O mea o lo whapenao na le mawai se sa o lo tonga o le tangata. E le ngata I tangata I tutono o le whaotanga ai o nga mo le tangata o lo I whafo. Leanga e au noa o ia ma Keriso. E au noa o ia ma le wha moe moe. Ao lea la e tau au mai se wha mafa. I le able o le atua, le ability o le atua. The power of this Lord. The power of God revealed in suffering to those who set their eyes and hearts on the person of Jesus Christ. Hallelujah. Lela e whapena I ona whai mai tu se veso. Alona mtau petolu, alona whai upu e luas for mai. Now to him who is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. To him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages forever. Amen. O le tala noa nga I le mana le o le atua, ma le mawhai le o le atua. O longa lue ina I tutonu o le kalesia, au taua la le o mea. Le anga le walau gia le ave I fafo atu ma le kalesia. Mo I la tau o lo I fafo. Mo I la tau e le I whapenao na whaia se fili nga poto.
e talia ele li o le ola ina ia whapena una umai e tutonu o le valseito. Na ia umai e tutonu o le sio manga o le aingo o le atua. Se ia umai tutonu o le kalesia le atua. Leanga o le iai whamianga o lo a fei mai. Ele atua e ala i le persona ale o le atua. O ke riso. O le tala noa i le fionga le atua i le upu na o lo au mai na i le upu e luas fulu. Now to him who is able. O le upu o lo whaonga ina i le upu e whaasino i le mana o le atua. Able i le ngangana tu si el tu spaia dunamai. O le upu o lo whapena ona whailoa mai i le mana ngalue o le atua. O le mana e ngalue ina i le finangalo o le atua. A o le mana e ngalue ina e amata mai tutonu e whapena ona aliali vafo. E whapena ona fua mai vafo. E whapena ona whailoa mai vafo. Le amatanga le lei mana ngā ruenga i le lei o lo whaia le atua i tutonu. I mea sili ma mea le o iei le manato le tangata. O ia le olo i lungo whali i le teimil nea. Le foi le whao ngā mai e paulo i le lua koi ni tom ta upo iwa foi upo e valu. Pamai. And God is dunamai, able to make all grace abound toward you, that in everything always having all self-sufficiency, you may abound to every good work. Whereby o le mana lava lea fo e tasi o longa lue ina i tutonu leanga o le wha mafa i tangata u wha olaina. O le wha mafa ngai le kale siamonia le atua. O le wha mafa ngai tangata u talia le alo. O le wha mafa ngai tangata wa mana ia le wha tanga le atua. Mana ngā ruenga tong yola luafe tau sanga taluai. Lele whema ia i la tauia ua ngā vaai whamani a ngā uma wa tāpena i le atua. Ma le sosia ma le tamao ai ngā uma. I lona whātuptupula ia mō ngā ruenga i le lei umalawa. Hallelujah. O le mana foi lea. E dipendi e i tangata lea. Le foi lea whai mai le whesoyono. A lona mta upue. Lona whai upu suma ta whamai. Put on the whole armor of God so that you may be able, dunamai, to stand against the wiles of the devil. Vai, mai ia o ofu o tau ile ofu tau ato toa mai le tua ina ia mafai able dunamai, power released, power working through and in you by the Lord himself. Ina ia mafai ono tau tinea u whana al ti Apollo. Manale tas le lefe mai fo i ngaile. Jacopo tau momua lon foi upu lusu matasi vai mai le fionga le tua. Therefore, putting aside all filthiness and overflowing of evil, receive in meekness the implanted word, which is dunamai, which is able to save your souls. Vai mai. Ele me de tauna e whaia mua. E aona e tu e seina mea ele lea umalava, ma mea e tau le ma mainai oe, o me palapala, ma mea e leanga umalava. Ma whapena, ona e sauni e talia le upu le atua. Ea, whai mai e mawhaia ona whaola yo o tau manganga. Hallelujah. E te le alua ngai mua i oi le meana e te talia le leia i le upu leanga i le mwhaia na e talia le leia le upu e te le whaia le me mua. Le me mua tu esel long ia le palpala tu esel le longo winga fa fen tu esel. Ele o se mea esel mai tanga la fe me le upu le tua e te tango tu i fafo i lungo le laulang o le fe me le upu le tua aua le to e whaia. Filifili e awane i to e whaia, filifili e awane e to e pai e lo lima, filifili e awane e to e tilo iai, filifili e awane e to e savali iai, i le ala le na, vai le taua. E a mata mai totonu, ai whaia na le me mua le na, fatoa ma whaia lola ia leona e amana, ia mai e talia le upo le tua lea, ma whape na ona ma whaia le upo le tua,
ona faola ilo wanganga lo winga ye ilo me fai mombua ngai anga vaala ia le la sanga lo na lua famuianga e tapena ele tua moe fa mai le o le tuso e Filipi who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able, dunamai, even to subdue all things unto himself. Bye-bye. Suia o tatou tino o ngā vale le tatou te iai. I le tino o la pea o wa whapena o na la lo tatou li i le teimile nei. Ai whai mai e tatou te maua uma. E ala i le keliso lea malona mana ma tautia lea. Whai mai whai la ia lea tusi o yuta. Ta o le whai upo e luosu malwha. Now to him being able, dunamai. Ole mananga lue ina ole atua e ame vai to keep you without stumbling and to set you before his glory without blemish with unspeakable joy. E makau kia le oli watapena ele atua e lem vaiona famtaltala ina ele tangata mea wa saunia ele atua ole oli le atua tol sa taulo le ve mai le upo le atua il tuso e peru suma lua na taula ia ile sila fanga ke viso na taula ia fo fonga o ke viso na taula ia ile loto mal finangalo le atua ina ia ele moia ai mole tangata ole a muli mai ole a fai o ia matai muanga ole a fai Yesu matayala, ole a fai Yesu makapeteni lona olanga, ole a fai Yesu malii, ole a fai Yesu mafaola, ole a fai Yesu ma forma isili anteia. Ilana savalinga malona olanga famai. He is able to keep you without stumbling. Longo winga, ena te tausia oe mai le pau oe. Ena te leo oe, ina ne I whale tonu oe. Vai e le tāu o folfolanga ia au mai malenga lue ino le mana ma tautia leo le atua. Longo winga lai le pau fual tangata. E alain pau tangata o le tangata la vaia. A o le atua e sapaya o tangata e le finangalo e paul tangata le anga e matautia lo na mana e tau fia tangata vatas e tau fia lo olanga vatas e tau fia le umali ina yatas e tau fia le ainga ina yatas vai e tau fia lo famoe vai au leve mai he is able to keep you without stumbling vai o le tau na ole o le mele tau whapula mele fionga le tua mo tantou lea e ui pua ngai le taimile ne. O le silipo wa e amana ia le ngā luenga na whaia ke liso, mari ke liso na whaia ngā luenga I lunga le santauro. A o leo whapenao tatala le apanoa mo so se tasi e whapenao na inu malie I whamnianga le atua. Ma whapenao na sapaya ma whaonga ma le te tau whamnianga ua tāpena I le atua mo ia mo le taimile nei. O whamnianga ua tāpena mo le taimile nei. Ai o le mele le whale kongo e to tele o lau le whao le inga le taimile nei. Le anga o la tau talia ina le alo. Ai la tau tele I lo le matau tia o le mana wa ia I la tau. O no la tau ola le ola whalau tangi vo I lea. Ma ola I le pumo mo vo I lea. Ma fua mai e la tau te le o I loa le matau tio le mana le wa tāpena e le atua e mawhaia e le tangata me uma e ala I so sani o le nganga o le atua I ngā ruenga e le lei malaka. Hallelujah. Le ona fai mai foi la ia le o le Peru le I le mtau koe lua fai upe suma le ono ma le suma le fitu. Fai mai le fionga le atua. A wae moni e le fesos soani o ia I angelu
Peita iane. O le whanau a Aperamo. Baba ai tangata i efso swani ai le atua. Ele o angelu efso swani ai. Angelu wala matutoe le manala ia i latou e ngalue ina ili fina ngalo le atua molo latou valawina. Ai mo le wha moe o le tangata o lo i le tino le nei, i le lalolangi le nei, o whanau a Aperamo. O i latou o le whātua e taula lo latou va ai ma lo latou whātua i le atua o Aperamo. Hallelujah. Le foi la fai mai mal foi upo sumal fitu on ta upo na e lua. Fai mai. O le melea ua tatau ai ina ia avea o ia whapei o na uso i mea umalava. Ina ia whaia o ia maosi taulanga sili e alofa ma wha maoni i mea le atua. Ina ia whaia e ia se tongi ola mo angasala ale nu. Dan mele tau whai loa malsu ono malsu malvitu. Jesus is able to help you in time of trials, time of temptation, time of testing. O ia lea na te so sani ai tātou, o ia lea na te ngadue ina le mana matautia le i totonu ia i tātou e ala i le nganga pa ia. Au whatonga o ia. Au whapena ona whai oia mapuruvanga i le langi. O lo te talo mai mo oe. Ma whapena ona whaitau nuu e le ali i totono le kalesia. Le anga o le ali i totono le kalesia o le nganga paia. A o Yesu o le ulu i lungo le kalesia. Le ala e ta ua i tele i tato. Le ta ua, we not only need to acknowledge Jesus as the propitiation. Na tapena ele tua po la mio tonu le tua ina ia fail toniola masui tulanga mo tato ina ia faola ai wa ia fa pena fo ona tapena le malo si anga mo mia el tangata ua fa mangaloina ina savalinga yas faiso haleluya elena mole fa mangalonga elena o mole tawami o tonuina e mole o langa o aso uma i le o la manu malo e mose teimi tātou te ui ai i puapua ngā mawhaingata. Le foi la fai mai i le perunta upe wha foi upe sfuma lima i le ability le o keriso. That Jesus is able to sympathize. Ua whapenaona langona ma whapenaona ti ngā lofa mai ke riso mo i tātou. Lele whai mai ngā i whai upuna e suma lima. A wae le ia te tātou se o si taulanga sili. E le mawhaia o na ti ngā lofa whātasi mai tātou i o tātou vai vai. A ua whaoso soina o ia i meuma. Yet he was without sin, even though tempted in every way, but he endured, he overcame it through the power of the Holy Spirit and the scriptures that he understood and meditated upon. Lela ta ua le fionga le tua, mo I tātou ua whapena ona filifili le keriso lea, teimi tātou te langona I le vai vai. O a mailo tino, o tau vai vai. O a mailo wola whale nganga, o tau vai vai. I liu ia te ia le na te whapena ona ti ngā lofa mo tātou. O le mkau kia leo lea tua lea, that he is able to touch everyone, but everyone that subjects their faith to the person of Jesus. Tangata uma ili liu ya te ia, o tangata uma bala au ya te ia, o tangata uma ilo loko o lanto loto ya te ia. O ia ngao le a whapena ona sympathize whatasi, ma le atua lea, ina ia whapena ona maua le sosani, le whai mai, teime o vai vai, ina ia whesosani, ina i lanto, ina ia lawe, longo wingo le point, ia lawe ina i o tau I teime vai vai ai, longo winga kere anu e soe vai vai, le meke vai vai ai, ai a whape te ui I puapua ngā, o le a e vai vai ai, I liu ia keriso,
e ala i le whatonga, e ala i le wala au, e ala i le whatanga o ia, e nā tau mai al so sani mo mia mo oi, teimi o pua ngā, o teimi e te vai ai, o le ae pa ui le angasala. Teimi nā e lawe i nai o e le atua, vai le mainga le atua. E le ngata e a mata lo ta savalinga ma le atua, whawau ma le atua, e le whapeta te ui lo i pua ngā kia i ka ua e le atua. Le whai mai, e ti ngā lofa mo i tātolonga winga o le amatanga o pua ngā, e na te ui whatasia i mai tātou, a whai ala e lua aso, a whai e se fulu aso, a whai e tausanga atoa, o e uia e te lua uia i a whatasi ma ke liso al tāua la leo mea, leo mai i whai mai, a e i loa, ona e li liu le ia te ia o le afsosalina o i teimi e te vai ai. Longo winga o le uminga Yesu o le whiau. Ye vave li liu atu. Vave li liu atu, vave vala au atu, ia te ia o na fesosalina la ia lea. O lo tangata o lo whapenao na taia i pōpua ngāmpa vita auli. Ma taimi fo i e whapenao na e langona ai le vai o le a tau tongi ni solo. O le a tau whapenao na solo muli o le a tau le fiai i le sāvalinga ma le wala aua le atua ma ngā ruenga e le lei o le a tau whapenao na e la whai. E ai to e li liu ia ke riso e na te umaia le malosi mo mia. Because his power is able to put your life together, to strengthen you, to enable you to endure through suffering and trial. Le tāua i fo ila ia le peru e fitu fo i koe lusu malima. Le tāua o le intercession le e fai e keriso. O le tatalo le olo whapena ona whaua wina mo i tātou i teimi e whapena ona tanto uia i pua ngā mawhaingata. Au e te aruna oe, au e te manatu a tu la fwa i oe le atua, no. O tanto e tu la fwa ina le atua, o le atua e le finangalo e tu la fwa ina tanto. Vai. O le concept le nā tangata lava ia. E uilo i pua ngā whapea wa tu la fwa ina e le atua. O le fisili e tauna fisili ai. Le atua o le ale mafuanga wala i ono ui pua ngā o lo ui ai. O le ale le sona o lo e te wao o mai ai a te au i teimi o pua ngā. E se mea e mo mi ona tau whamana malama ai lo mawhau i le mafuanga wala i ono ui i lewa vitauli ma lewa vitauli. Ona whamana malama mai le atua i a te oe. Le lopo lo tuli moe, le lopo le te talo, le lopo lo fatamala, le lopo lo le famaoni, le lopo lo tautal so, le lopo lo faongasa seo lo taimi, le lopo faongasa seo le oa maltamao ainga, ai vala au i le atua, na umaile le bafai loa mai le atua ia te oe le mafuanga, wa e ui e le nā pua ngā po le nā whawhitauli, e le mo le leanga o le tangata, mo le awa inga, o lo whaia le atua, e mo le whamamaina o lo whaia le atua, e mo le wheliwa ina, ma le fuata ina, o le loto o lo whai mai le atua. A wae oai le teimi e whatanga i fo le atua, ti apolo e whatanga, e le whatanga mo le leanga o le tangata, ai whatanga ina ia i loa le tangata, o lo soifua le atua, e te tau ona liu atu ia te ia ona wheliwa ina le atua, ngā luenga leanga ki apolo malana au, lana au tau o te moni o lo tau mwhaie. E whiliwa ina mo le advantage oe, whiliwa ina mo le lei o le tangata, ai fo i eile vi inga i le atua, pai tau i li tala i winga ia paulo ma le teimi na whapena ona, ui ei fo i pua ngā mawhaingata, o mea matui na whapena ona whai mawhalawelawe ia te ia, na ia tatalo ai ia Yesu wa vai el taua o le onga mal fatatianga na ia tatalo ai na ia fatonga i le tua fatolu na tatalo ma fa pena na vala au i le tua na liu ia Yesu ona failole Yesu ia teia pa mea e te momia le lofa tu noa o le tua pa wanga me te momia
Al mea matui o le mea matui o le oso mai I ki Apollo. Satani. Au le whapena o nau mai le tu, o le ale ave sea le tinga lea. Au le au mai le lofa tu noa e whapena o na contain nai ma sustain nai o e teimi o pua ngā, ma le teimi o le mea matui lea. Mole le leo Paulo, ai mole vi inga o le tua. Leanga o lo ta ua ia whalinga, ma mea ua whailoa e le tua I le apostolo. Nei mea ane ua fefete le loto le apostolo. No le tua le tangata. Leanga o le background nga o le apostolo Paulo I teimi au Saulo. O mea ia sa whamawalunga I o ia mawhae ia Saulo I le teimi au Saulo o ia le tangata tuai. O a onga le au Iuteia o le tula fono o le ami o tonu I lalo le tula fono. O mea ia sa whapena ona whamawalunga ma whasausili ai o ia. Lea lai to tono le whautanga o koe ui mariki Apollo e kau kulei mari mea lea. Ai o le taua la o le saule o sauai. Ua iloa e le apostolo Paulo le mea li liu ia I teimio o le mea matui lea. Ina ua maua e le apostolo whalinga ma whiau mai le atua. Ua whapena ona tusia fionga le atua. Ua whatutu e ka le sia fou. Ua whamalolo, ua whaia le atua vavenga ua tala I le tala le lei. Ua vaia le a ao le atua. Ua ngadue ina e ala I le au una le a le atua. E paalea, iai ale mea le matui e whaimwhala velave. Le la faim tatalo I le atua. O na umaile le atua lo na alofa tu no e lava matitoe mo ia. Ai le ona o le angasala o Paulo po le alava. E le onga o le lava o le fatu o tua o Paulo. E ia makau kia al fatu o tua o Paulo. But the purpose o lo I tua I le finangalo o le atua. Le la taua ia I tātou. O le finangalo o le atua ina ia o tātou whapena. Ona o tātou malama foi. I teimi tātou te uia I pua ngā mwhaingata. Why? Because suffering is a means to the end, not the end in itself. O pua ngā mwhaingata e tātou te uia I le vaai al tangata o le unga le oia. O le whai unga le, o le taunu unga le, o le papa le wala whafsangai. Wa le to yesu fa moe kai pe ya Elia I le teimi na fa pena na fa ia I mane tua I o le mongo Sinai le taua ina wa fai lole tua ya Elia inga matoe fesilingia le tua Elia o le ala umenga e fainga o le whaalua I ngā whailo le tue, e se le te mila ngā ngofo I o I le alia. Ma whapenao na tause le o lewa I ngā, ma whapenao na whawhanga I le tua, o le whaua wina o lana sāwalinga ngā I le te mina toi whapena I ona. Maua antua I fo I le anga I oi, I le maunga le o Sinai. Ma whapenao na whasili le tua e lia le ala umena e whainga. Ai se sila leila inga. O inana on toe whailoa I le atua, me tolu e aona toe a ngai e lia e whapena ona whataunu I lona valawina, e peitai. Ngā kasi al mea whataunu e lia o le isi lua, o le isi tasi na whataunu e lisaia, e muli mai lola, ia le o le isi perfecta na whataunu wina le isi me tasi. O le whauwina o ieu, o le whauwina o le tupu o sulia, ma le whauungo e lisaia. E wa aile e inga, I le whailo le tua in a still small voice. Ma whapena o na whailoa ia. Whapea e lia o le unga ngā whapea o taunu unga whapea o le ngā, that's the end, that's it. E le loa. E le umal Paul Kalame e le tua. Tātou foila le ui puaponga. No, it's a means to the end. E le tāua mele. E mai ia nisio manantu o ilantou I le a onga ma le feel o le psychology. Ele mele te o le means. If the means doesn't produce the end,
the means becomes meaningless. Vai. Ole means o se mea e momolia o il taununga. Ai leo il taununga. Ai awhapea ele mwhaiunga lue ina ele mea lea o le means o le mea e kiriva o il taununga. Ona le iai leo se winga o le mea le tau o le means po le vehicle po le mea e te uia ina ia whapea ngaunga momoli o il taununga. Au le la taua iai tātou. O le iai taununga le mal whamoe moe ola. I teimi o pua ngā pe au tātou whetaiai I le ala ma le sāwaringa le tātou te iai. Hallelujah. Le ala e whai mai le whionga le atua. I le momo peteru pe o nau tā ua le te mosola. Momo peteru e lima o lon whai upo e sifuru. Whai mai le whionga le atua. But the God of all grace, He calling us to his eternal glory by Christ Jesus. After you have suffered a little, he will perfect, confirm, strengthen, and establish you. Famai a o le atua e ona le lofa tu no malava. O le na balawina I tātou ia I watu ilona mamalu whavavau ia ke riso. Pe ati ngā ina o tau ni ngā yaso. E le umi. Ni ngā yaso na sina taimi e pupu. E wha ato to ina o tau e ialava. E wha atu mawina. E wha malo sia foi o tau. Hallelujah. A yese me o lo fatulanga mai. E whata waina pe teru ina ile. Ta ua mo le tangata o lo ui pua ngā. Olea. Taulalau ai le tua le ana le lofa tu no malava. Fix your eyes on the God of grace, where grace is abundant, where grace is sufficient, where grace is able to sustain you. This grace perfects you. This grace confirms unto you all the promises of God, and this grace will strengthen you and will be able to establish you at the same time. Momolinga le ele atua o tātou I le taununga ai tātou tele yo I taununga o lo tātou ui tu tono puapuanga longo winga I peo ska vale e whapena ona kule ia I ka koui o I le taununga pēsing o fua whakawar vale ngau ngai ke ki e ia I runga ai whapena ona e anga I kule ia o le taununga o lua tā pena e le atua o lea mamalu o loo ia ke riso. E te realize il te milnei, lo winga e te iloa, e te langona, e te vaia, e te whapenaona e moli mawina I le o langa le nei manisava, linga le nei le awa le o onganga le upo le atua, ia tātou I me o lo whaia le atua, e wha tepa tātou I wha vautua nai, I mea e whaia mai le atua I tono le teimi, to e wha tepa tātou le atua I le wha vaulu manai, e whai mai aona e realize il teimi al nei, you have received it. I le teimi nei le ala e perfect te tātou e le atua. I le ngalua ina le alfinangalo le atua I teimi o puapua ngā lea e hai le alofa tu noa o le atua o whena te liliu I e teimi o puapua ngā. Le lopo le ava. Awe te liliu I le ava le anga I ke koe malama I whatai. Awe to I la ngona fo I maftianga. Awe te liliu I whala au whasaina. Le anga I ke koe mangingo I fo I le lua I kolu aso. Pe o le aisa le whatau e la wali I le teimil nei. Ua whapenao ne wa il whawitauli ua whapenao tu whamaunga mai o luma. Awe te whapenao ne vidifili e pule I lo wola e le o le tali le na o lo whawitauli ma lo puapuanga. O le tala na ti Apollo. Awe te li liu le tusilima matua I pai malavai. O ngā ruenga ngā le tino. Ai e lona e salamo. Ma walalo lo loto
ma liu I le atua mea tonua le o malama I Aristotele teino puapuanga le anga I le whamawalalo e o ai lau whaolainga e le whamawalalo la tau loto se I tatalo I le atua po le alma fuanga wala in whatanga e ui wa mitau lim vanta le anga e a laiona le valau le anga lai whamawalunga le loto ai whapeaola na te ilo me uma no. We learn from Jesus. He turned to the Lord. We learn from the apostles like Paul. He turned to the Lord. Le foi la o mai le fionga le tua. Le tatou te liu iai teimi tatou te vai ai. Po teimi tatou te la ngona I maptianga. Ona fesoa nina la ia le tatou le sabalinga le tatou te iai. Hallelujah. Le ala e taua iai tatou. Ile au mainga ma fai ui wai foi tatou I fe au ne via fiono le tatou teimi. Fai mai el mo peterum ta au lua olon fai u lua sfulu. Malua sumaltasi. For what glory is it if you patiently endure while sinning and being perfected? But if you suffer while doing good and patiently endure, this is a grace from God. For you were not called to this. For Christ also suffered on our behalf, leaving us an example that you should follow his steps. Awa pesea se vi inga e maua pe a fai tau te ono sai, pe a tu ia o tau ono leanga sala. O le wingo le fesili na e umainga, o le ase ao ngā o lo pupu ngā pe a fai, e teia oe pe a fia oe, a e lalo leanga sala, ma le toa sa o le atua, o le aso na o ngā, le ise ao ngā. E alu vale lalo taimi e lalo inga, le maua iso wha moe lalo inga, se I vanga nawe e liu ya keriso. Se I vanga ngawe e vala au I le atua, se I vanga ngawe e wha maua lalo lo loto, ma li liu I le atua, le alai tawe e tau ai a whai, tau te ono saipe ati ngā ina o tau, awa mi o le lei, o le mea lea e malie ai le atua, pe malie I le atua. Longo winga fia ai le atua, pe au tatou li liu I le atua, au tatou uila I puapua ngā ono le whaio ngā ruenga I le lei, e vi I ai le atua, maua I wha marosi au o le tangata mai le atua, I teimi tatou te puapua ngā. Hallelujah. Ave ma oile upua le atua le fiafi, anga le fo I le atua I whenga malolonga le po, ma tapinanga mo le sao mo mua tai au. Tatou li liu I le atua, a fai te le whaias filfilinga I talia Yesu, mai le liu ia te ia waolo sa ili mai oia, mo a taliki o le atua, ina ia whapenau na tofusia I whaamianga le atua, le whanaua Abrahamo I tutono ia keriso, le whaoltanga ma le ola manu malo, ma le lofa tu noa wa lava matotoe, mai le atua, mo tatou, aleluia. Whaaptaita mai le ne fiafi fo I le vi inga ia te oe. Ai se tasi wa liu lo na loto masauni la fwa I onala. Talia o Yesu ta wame o tonuina. Fufulu I lo toto. Pe nao na faola I le na nganga lo matuli. Fa malolo tu sa loto. Watu fo I se fa moe le wa leison fa moe. Au se wa vai Yesulu ia te oe. Ia toe faa. Ato toina ma fesoa soalina Yesu keriso I le nei po familia ia Samoa familia le tino keriso familia ia Israelu I le nei po ia ilo filemu ia Jerusalema ia ilo wanga le nei lunga o tangata I le nei fiafi swafa pele o Yesu amene mamene anga le atu le atua I le nei po I whainga malolonga tatu tu e wheloa I nava yaso I le lofa maleanga leo le atua Ono Yesu. Amene. Mamene.